waruzwiho gukora ibyiza ahantu hamwe bishobora kutakubuza guhanirwa ibyo ushinjwa ahandi. Tekereza ingabo z'igihugu zigenda zigatabara abaturage mu gihugu cy'amahanga, zikabohora intara yari yarafashwe n'imitwe y'iterabwoba yitwaje intwaro, ikanagendera ku mahamakazi, zikabikora neza cyane ku buryo amahanga yose abishima, kugeza naho umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ufata icyemezo cyo kuziha inkunga ya za miliyoni z'amayero, ariko mu buryo butunguranye iyo nkunga yose igahagarikwa. Kubera iki? Impamvu ntiyabaye imikorere mibi aho batabaye, ahubwo n'intambara iri kubera mu kindi gihugu cy'abaturanyi. Ibi byumvikana nk'inkuru ndende ya filime, ariko ni ukuri kugezweho kuri kubera muri diplomasi y'akarere kacu. Nongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi bacu, bahaye ikaze mu makuru agezweho kandi acukumbuye. Niba utarakanda subscribe ikande, ubundi dukomeze twibanire 5 kuri 5. Uyu munsi rero tugiye kwinjira mu nkuru ikomeye cyane iri kuvugwa mu rwego rwa diplomasi n'umutekano muri Afrika. Ni inkuru ihuje ibihugu bine by'ingenzi mu buryo butandukanye: u Rwanda, Mozambique, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi cyangwa EU. Amakuru akomeye yiriwe acicikana mu binyamakuru mpuzamahanga ndetse anamaze iminsi acicikana mu bitangazamakuru bitandukanye ku isi yose no mu nzego zifata ibyemezo i Burayi. Nuko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wamaze gufata icyemezo nakuka cyo guhagarika burundu inkunga y'amafaranga wajyaga uha ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro mu gihugu cya Mozambique. Gira ngo murabizi ko hari hashize iminsi havugwa amakuru ngo bashora bishaka kugenda gutya, u Rwanda rukavuga ruti niba hagarika inkunga tuzavayo, hakaba n'ibindi ngo amafaranga ashobora kuzajya muri Mozambique, na cyane ko perezida wa Mozambique Chapo ajya mu Burayi hari ibintu bumvikanye, amafaranga uburyo bagomba n'ibintu byinshi, ariko hakaba hari uburyo abantu bumvaga ko hakiri garuriro, ariko mu buryo ntakuka amafaranga yahabwaga ingabo z'u Rwanda muri ubu butumwa yamaze guhagarikwa, ntazongera guhabwa ingabo z'u Rwanda muri ubu butumwa bwo muri Mozambique. Reka twinjire rero mu mizi y'iki kibazo, dusobanukirwe neza aho byaturutse, icyatumye iyi nkunga ihagarikwa n'ingaruka bishobora kugera ku mutekano w'akarere kacu ndetse no ku isura y'u Rwanda mu mahanga. Kugira ngo twumve neza uburemere bw'iyi nkunga ihagaritswe, reka tubanze dusubire inyuma gato. Twibuke ko ingabo z'u Rwanda zageze muri Mozambique ndetse n'icyari cyasijyanye mu myaka yashize. Intara ya Cabo Delgado iherereye mu majyaruguru y'igihugu cya Mozambique yari yarabaye isibaniro ry'imirwano ikomeye cyane. Iyi ntara ikungahaye cyane kuri gaze naturelle yaratewe n'imitwe y'iterabwoba igendera ku matwarakazi ya Kisilamu. Umutwe wakunze kwitirira ko ukorana bya hafi n'umutwe w'iterabwoba mpuzamahanga wa leta ya Kisilamu cyangwa se Islamic State, Eta Islamique. Iyi mitwe yari yarayogoje abaturage, yica abana magana, abandi basaga miliyoni bavuye mu byabo bahunga izo nyishyamba. Ibikorwa by'iterambere harimo n'umushinga munini cyane w'ikigo cy'abafaransa cya Total Energy wari ugamije gucukura gaze y'amamiliyoni n'amamiliyoni nk'uko twabibagejejeho nyine y'amadolari, amafaranga benshi. Bikaba rero byarahagaze burundu kubera umutekano muke ndetse n'ubwicanyi ndengakamere. Mu mwaka w'2021 ubwo leta ya Mozambique yari imaze kubona ko ingabo zayo zananiwe guhangana n'uyu mutwe w'iterabwoba bitewe n'amayeri mashya ibyihebe byakoreshaga, yasabye ubutabazi. Icyo gihe binyuze mu masezerano y'ibihugu byombi yiswe bilateral agreements, leta ya Maputo yasabye Kigali, kuvuga u Rwanda, kohereza ingabo zayo zikajya gufasha kugarura amahoro. U Rwanda rwohereje ingabo zarwo ndetse n'abapolisi kugira ngo bajye guhangana n'icyo kibazo, kandi koko mu gihe gito cyane kitageze no ku mezi 6 ingabo z'u Rwanda zerekanye ubunyamwuga budasanzwe, zirukanye ibyihebe mu bice byinshi by'ingenzi bya Cabo Delgado. Abaturage batangira gusubira mu byabo ndetse n'icyizere cyo kongera gusubukura ibikorwa by'ubukungu kiragaruka. Abanyamozambique benshi batangiye gufata ingabo z'u Rwanda nk'abacunguzi babo. Uku gukora neza cyane ko ingabo z'u Rwanda RDF zisanzwe zifatwa nk'imwe nka zimwe mu ngabo zifite ubunyamwuga, imyitozo ihambaye n'ibikoresho byiza kurusha ibindi ku mugabane wa Afrika, ntibyigeze byihisha
amaso y'amahanga. Umuryango w'Uburayi urebye ukuntu u Rwanda rwabashije gukemura ikibazo cyari cyananiye benshi kandi gishobora guteza akaga ku rwego mpuzamahanga, wafashe icyemezo cyo gushyigikira iki gikorwa cy'indashyikirwa binyuze mu kigega cyabo cyiswe European Peace Facility cyangwa se ikigega cy'Uburayi gishinzwe kubungabunga amahoro. Mu mwaka wa 2022 umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wageneye igisirikare cy'u Rwanda inkunga ya mbere ingana na miliyoni 20 z'amayero, 20 million euros. Aya mafaranga ntabwo yari ayo kugura intwaro, ahubwo yaragenewe gufasha mu bikorwa bya logistique y'abasirikare. Ni ukuvuga nko gutwara abasirikare mu ndege, kubagaburira, kubaha amahema n'ibindi bikoresho by'ibanze bibafasha gukomeza akazi katoroshye ko kurwanya iterabwoba mu mashyamba ya Cabo Delgado. Muri icyo gihe kandi uyu muryango w'ubumwe bw'Uburayi kugira ngo werekane ko ushyigikiye amahoro muri rusange, wanatanze indi nkunga ingana na miliyoni 15 z'amayero. Iyo nkunga iha ingabo z'umuryango w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika zizwi nka SADC cyangwa SAMIM. Muri ubwo butumwa nazo zari zagiye gufasha muri Mozambique nk'ingabo z'akarere. Icyakora rya jambo ngo akimuhana kazi muri hise, izo ngabo za SADC zaje gucika intege ndetse zihitamo kuva muri icyo gihugu burundu mu kwezi kwa karindwi, kuva muri Nyakanga mu mwaka wa 2024. Ibyo byasize ingabo z'u Rwanda arizo zonyine zikomeje kwikorera umutwaro munini wo gucunga umutekano muri ako gace ka Cabo Delgado kugira ngo ibyihebe bitongera kugaruka. None se reka tubyibazeho, niba ingabo z'u Rwanda zikora neza gutya muri Mozambique, zikarinda ubuzima bw'abaturage ndetse n'ishoramari mpuzamahanga, ku cy'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wafashe icyemezo cyo kuvuga uti oya, iby'inkunga yacu birarangiye. Hano niho inkuru ihindura isura. Tugakura amaso kuri Mozambique tukayerekeza ku kindi gihugu cy'umuturanyi u Rwanda twese tuzi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo imapoto ingabo z'u Rwanda zifatwa nk'abacunguzi bari gukora akazi kidashyikirwa mu burasirazuba bwa Kongo, amateka ari kwandikwa ukundi. Hashize igihe kirekire umutwe w'inyeshyamba wa M23 wongeye kubura imirwano mu burasirazuba bwa Kongo, ukaba warafashe ibice binini cyane by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ukica ntabwo wisha abaturage benshi, ariko habaye intambara yatumye hagwa benshi muri imirwano, ndetse hari benshi bavuye mu byabo kubera intambara zikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta ya Kinshasa, imiryango mpuzamahanga harimo na Loni ndetse n'ibihugu byinshi by'i Burayi na Amerika bishinja leta y'u Rwanda guha ubufasha bukomeye bwa gisirikare n'ibikoresho uyu mutwe wa M23. Ibirego byagiye bikura umunsi ku wundi kugeza aho ibinyamakuru mpuzamahanga n'impuguke za Loni zivuga ko haba hari abasirikare b'u Rwanda babarirwa mu bihumbi bari ku rugamba imbere ku butaka bwa Kongo bafasha M23 kwigarura uduce. U Rwanda ku rundi ruhande rwakunze guhakana rwivuye inyuma ibi birego, ruvuga ko ikibazo cya Kongo ari umwihariko wa Kinshasa, ari ikibazo cy'abakongomani bagomba kwikemurira ibibazo byabo batitwaje u Rwanda ngo barugire urwitwazo rw'intege nke zabo. Ubwo u Rwanda rubivuga gutya, rwanagaragaje kenshi mu ngenge z'umutekano warwo bitewe n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda kandi ukaba ukorera muri Kongo ufashwa n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Iki kibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo rero nicyo cyabaye intandaro y'iki cyemezo gikakaye. Ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ari byo ibihugu 27 byisanze mu gihirahiro kinini cyane. Byibajije biti ese dushobora gute gukomeza guha amafaranga igisirikare gikora neza mu kugarura amahoro muri Mozambique mu gihe iryo pereza rya Loni n'ibihugu byacu bivuga ko icyo gisirikare ari nacyo gishinzwe guteza umutekano muke no gushyigikira inyeshyamba ziteza imidugararo mu burasirazuba bwa Kongo. Iki kibazo cy'imyitwarire kivuguruza nicyo cyatumye bafata umwanzuro ukomeye wo guhagarika ya mafaranga kugira ngo batagaragara nk'abatera inkunga ubugizi bwa nabi.
Gushidikanya ku nkunga yahabwa u Rwanda byatangiye kugaragara cyane ndetse biza gufata intera ndende nyuma y'amasezerano yo guhagarika imirwano yari yitezweho ibitangaza. Ku itariki ya 4 y'ukwezi k'Ukuboza mu mwaka wa 2025 hari hasinywe amasezerano yo guhagarika imirwano mu mujyi wa Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benshi bari bafite icyizere ko aya masezerano yari yatewe inkunga na Amerika azagabanya ubukana bw'imirwano muri Kivu y'Amajyaruguru agahisha abaturage agahenge, ariko siko byagenze. Imirwano yarakomeje, isinywa ry'ayo masezerano ntiryigeze rihosha intambara hagati y'ingabo za leta ya Congo FARDC n'inyeshyamba za M23. Ibyatumye ibihugu by'i Burayi bishavura cyane, bifata umwanzuro udakuka wuko bidashobora kongera kuvugurura cyangwa kongera igihe ku nshuro ya gatatu amasezerano yo guha u Rwanda iriya nkunga ya miliyoni 20 z'amayero. Ibi byarushijeho gusobanuka neza ndetse bishyirwa ku mugaragaro mu nama iherutse kuba y'urwego rwo hejuru cyane ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa gatatu cyangwa Werurwe k'uyu mwaka. Perezida mushya wa Mozambique nyakubahwa Daniel Chapo yagiye uruzinduko rw'akazi mu mujyi wa Brussels mu Bubiligi, aho icyicaro gikuru cy'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi giherereye. Muri urwo ruzinduko yagiranye ibiganiro bikomeye cyane na perezida w'inama y'ubuyobozi bw'Uburayi Conseil Européen bwana Antonio Costa. Intego nyamukuru y'ibiganiro yari ugushakira umuti ikibazo cya Cabo Delgado no gusaba ko Uburayi bukomeza gutera inkunga ibikorwa byo kugarura amahoro kuko abaturage barimo kuhazaharira. Amagambo ye Antonio Costa yijeje perezida Daniel Chapo ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wiyemeje rwose gushora imari mu mutekano no mu mutuzo w'akarere k'amajyepfo ya Afurika. Yavuze ko ibibazo bya Mozambique bibona kandi bazabishyigikira, ariko yatanze umurongo utukura ugaragara cyane. Yavuze ko batazigera bongera kugira ibijyanye n'ibikorwa binyuze mu guha amafaranga igisirikare cya Kigali. Ibihugu by'i Burayi byemeranya ko bigomba gufasha Mozambique mu buryo butandukanye bw'iterambere n'ibikoresho byabo bwite, ariko gusubiza amafaranga mu mufuka w'igisirikare cy'u Rwanda byo byamaze kuvanwa ku miza burundu bitewe n'ibirego by'ibiri gute kubera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo byarangiye. Ibi kandi bikanahura n'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ingabo z'u Rwanda ndetse n'abasirikare 4 bakuru mu ngabo z'u Rwanda bijyanye n'ibihano twavuga by'ubukungu ndetse n'ibindi bihano bitandukanye twagiye tuvugaho mu minsi yashize, harimo kuba batazajya bakoresha Swift uburyo bwo koherezanya amafaranga mpuzamahanga, ndetse n'ibintu bijyanye n'ibyo Amerika ishobora gukontorora, kandi Amerika idolari ryabo bafite uburyo kuri kontorora bituma bagukanda mu buryo bwari bwo bwose. Ibi bintu rero bitenyereke kandi bizamura ibibazo byinshi cyane bitagira ibisubizo byoroshye mu minsi iri imbere. Reka tubicukumbure neza kandi twibaze ibibazo bitatu by'ingenzi. Icyambere twakwibaza, ese Mozambique izabigenza ite nyuma y'iki cyemezo? Mozambique isigaye yishingikirije cyane mu buryo bugaragara ku ngabo z'u Rwanda kuko nizo zonyine zibasha guhangana ku rugamba n'abariya bantu biriya byihebe bya Kisilamu byo muri Cabo Delgado, cyane cyane nyuma yuko ziyangabo z'umuryango wa SADC zigendeye mu mwaka wa 2024. Mu gihe rero inkunga y'Uburayi yagabanuka cyangwa yahagarikwa, ese leta ya Mozambique ifite ubushobozi bw'amafaranga bwo kwiyishyurira izi ngabo z'u Rwanda cyangwa kubaha ibikoresho bya logistique bihenze cyane byaturukaga i Burayi? Biragoye cyane kuko ubukungu bwabo nabwo burajegajega. Icya kabiri kijyanye n'u Rwanda, u Rwanda rumaze imyaka irenga 4 rwitanga muri kiriya gihugu rukoresha amaraso y'abasirikare barwo ndetse n'amikoro yabo bwite ku gice kinini. Ese bazakomeza ubutumwa badafite iyi nkunga ikomeye y'amahanga? Ibintu bishoboka cyane ko bagumayo kuko amasezerano bafitanye na Mozambique ni amasezerano yihariye hagati y'ibihugu byombi adashingiye ku muryango mpuzamahanga, ariko nanone nawe abihakana ko umutwaro w'amafaranga urushaho kuremerera Kigali, cyane cyane muri ibi bihe by'ubukungu butoroshye ndetse no gukenera kohereza imbaraga nyinshi z'igisirikare
ku mipaka yabo bwite kugira ngo birindire umutekano w'imbere mu gihugu. Icya gatatu ni iki cyemezo cyerekana ko umubano w'u Rwanda n'amahanga muri iki gihe, uvuga ngo umubano w'amahanga n'u Rwanda ntumeze neza. Ibihugu by'umwihariko ibihugu by'i Burayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bitandukanye, rero bikaba bigaragaza neza ko intambara yo muri Kongo iri kugira ingaruka zikomeye zigaragara kandi muri diplomasi y'u Rwanda kurusha uko byari bimeze mbere hose. Ibihugu by'i Burayi biri gukoresha imbaraga z'amafaranga cyangwa ibyo twita economic diplomacy ndetse na sanctions zitari izo ku mugaragaro kugira ngo bishyire igitutu kuri Leta y'u Rwanda ngo ireke ibyishinjwa gukora muri Kongo. Ni ubutumwa bukomeye bwanditse mu nyuguti nini buvuga buti ntabwo ushobora kuba umumarayika mu gihugu kimwe uheje ishema Afurika ngo ube ushinjwa ibikorwa byo guhungabanya umutekano mu kindi gihugu, maze ngo dukomeze tukurebe neza gusa tunaguha amafaranga yacu. Muri make rero isura y'iyi nkuru tubagejejeho nuko umufuka w'umuryango w'ubumwe bw'u Burayi wafungiwe igisirikare cy'u Rwanda kubera amakimbirane ya politike n'umutekano abera muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi binagaragaza uburyo ibibazo bya politike mu gihugu kimwe bishobora guhungabanya ibikorwa byiza no gushaka amahoro mu kindi gihugu kiri mu birometero bibarirwa mu bihumbi uvuye aho ibyo bibazo biri. Mozambique iri gushaka gukomeza kurinda abaturage bayo n'ishoramari rya za miliyaridi muri gaze y'Abafaransa ndetse n'Abanyamerika nabo bafitemo amafaranga bashoyeyo mu gihe yisanze yafashwe bugwate hagati y'intambara za diplomasi zidafite aho zihuriye nayo na gato. No kuvuga ngo izi ntambara u Rwanda ruri kurwana ntaho ihuriye na Mozambique, ariko ikaba igiye kwishyura igiciro cy'ibyo byose. Tubafamwe rero tukaba tubashimira kuba mwakomeje kubana namwe, ariko tukaba tubasaba gutanga ibitekerezo byanyu ku bijyanye n'ibi bintu, ku bijyanye n'iby'umuryango w'abibumbye uri gukora mu kwivanga muri Afurika ndetse no gushinja u Rwanda ibinyoma. Ibyo ni ibintu twakomeje kujya tuvuga. Ese murabona ko ibibazo bizatuma umutekano ugaruka muri Kongo cyangwa ahubwo ibi bihano bizongera umutekano muke muri Mozambique kubera guca intege ingabo ziri kurwanya iterabwoba nta mpamvu? Ese u Rwanda rukwiye gukomeza ubutumwa bwarwo muri Mozambique nubwo iyi nkunga yahagarikwa, cyangwa rukwiye gucyura abana barwo nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe? Duhe igitekerezo cyawe rero aha hagenewe gutanga ibitekerezo hasi muri comments, ubundi dukomeze kwana namwe. Turaza gusoma ibitekerezo byanyu byose tubisesengure, nanjye njye mbasubiza uko bikwiye. Niba inkuru wayikunze ukaba wungutse ubumenyi buhagije n'amakuru yizewe kuri ibi bintu, kanda like inkuru isangiza inshuti zawe, kandi wibuke ukanda subscribe. Ndabakunda cyane, muri abagaciro.